Solid North, refreshment kaditi sa pulamita summer, umay mo padasen ti sticky halo-halo in Bukushel, kada ito'y a restaurant iti Tuguegarao City. Kasi ti normal nga halo-halo at da saguna, saba, kamote ken gulaman. Nga mga ka-Solid North, the twist here is that adaan da ito'y ti sticky rice. Adda pa'y ti special ingredient da, ti milky ice, nga iso'y ti mangpapaimas iti halo-halo. For the ingredients, we have sticky rice. And then, of course, the buko is there na. Tapos, meron tayong kaong. Meron tayong green kaong and white kaong. And then, meron tayong beans. And then, itong agaya. Pero beans pa rin siya. And then, kaong pa rin siya. Tapos, we have jackfruit. And then, we have yung saging namin sweetened na din siya. And then, pati yung ating kamote. Kaadwan kadagiti ingredients ti halo-halo ket isuda am mismo iti mangar aramid kas iti ubebar, yema ken leche flan. Of course, first, mga ka-Solid North, ramanan tayo dati sticky rice na. Since the title itself, dati halo-halo, it derives from the sticky rice itself. Unang kita, aakalahin mo talaga nga saan nga ag-blend ni sticky rice from the halo-halo, but it blends together. Bali, ang iba kasi talaga is may sticky rice sila sa halo-halo. Pero yun, sobrang simple lang yung pagluto nila. Yung sa amin, may twist kami sa kanya na ginagawa. So, instead of using yung normal na sticky rice, ang ginagamit namin is yung parang ginagamit sa Thailand na mabangong rice. Agbalor ti 150 pesos ti may nga order ti sticky halo-halo ina Bukushel. Talagang minimal siya compared dun sa mga kinakainan naming kinakainan din namin na mga halo-halo at Kasi bihira naman kasi nag-offer dito lalo sa Cagayan, mahirap ang buko. Ti Blueberries Village Pantry and Restaurant ket imatmatunan ni Constantino Paul Cheng analukatan idi Enero. Malaksid iti halo-halo ket agidi jaya dapay ti fish and chips, beef quesadillas, baby back ribs, lasagna, Turkish pasta ken ti signature feast da a good for family and barkadas. Mga ka-Solid North, dagita nga rod, dagiti intayo na amuan, iti Blueberries Village Pantry and Restaurant. Sa dino mga ka-Solid North, saan na nga refreshment iti offer da, no diket di adapay iti nagduduma nga menus da nga for sure, kaya magustuhan yung tumeta. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.